Dobroveče, ovo je Pravac, ja sam Dragana Kanjevac, a moj gost večeras je Goran Milić. Dobroveče. Jeste dobro, kako ste putovali, sve u redu? Brzo, pola sata. Sarajevo za Beograd, pola sata. Sve funkcioniše, je li tako? Ja moram prvo da se ovako malo poverim i vama i javno da ovo Dobroveče, ovo je Dnevnik, je u stvari jedan tribut, jedna parafraza vašeg Dobroveče, ovo je Dnevnik, poštovani gledalci ili kako, ali govorili ste ovo je Dnevnik, znači niste najavljivali emisiju Dnevnik, nego ste uskakali u Dnevnik, to jest emisija je odmah time počinjala, tako da, eto, da znate, da ste ostavili traga. Da, ako je po tome, dobro. Evo, vi dolazite na konferenciju Newsweeka, sutra je konferencija o slobodi medija. Šta ćete da pričate, jel znate? Slušajte, ja bih uvijek volio usporedbu s nečim, jer apsolutne priče ni u čemu nema, mislim, između naše slobode medija u ovoj regiji i slobode medija u Kini. Razlika je golema u našu korist, jer mislim, vjerojatno je takva i sa cijelom Afrikom, ne znam baš cijelu situaciju. Pa, ja mislim da je slobodnije ovdje nego u 70% država svijeta, što naravno ne znači ništa. Ali me čudi ta jedna permanentna potreba da se mi etabliramo na razini Švedske, Engleske i Amerike, jer dok u svemu drugome nismo ni blizu. Ali bi mediji trebali biti tako. Tako da, mislim da se previše kritički tome prilazi. Mislim da ima jedna tendencija da sloboda medija ima predznak. Ovakvi bi mediji trebali biti i ove teme bi trebali otvarati da bi bili slobodni. Sloboda, ali onako kako mi kažemo. Jer kad usporedim sa vremenom prije rata, sa vremenom socijalizma, poglavito sa Titovim vremenom, jer posle Tita po republikama je bilo nijansi. Pa bez obzira što je bilo kao neko jednoumlje, ali ono je bilo te republike. I neki unutarnji konflikti u okviru te republike. Pa u drugoj je drugčije bilo. Pa si imao mogućnost poznaje različitih pogleda i tako dalje. Jer po Titom nije. Bilo je jednostrano, ali bez obzira što Tito imao velike svoje zasluge za neke stvari, što se tiče slobode medija, ja se uvijek sjećam onoga kaže, dajte Boga ti ta piskarala, šta više oni to rade, daš onda u politici, Aleksandar Nenadović u dokumentaciju, ovaj zabranjen, ovaj ovo, mislim. Vi se uglavnom ne pridružujete tom horu kukanja na neslobodu medija, upravo zbog te usporedbe kako sa delovima sveta, tako i sa našom prošlošću. I naveli ste jednom da je 90% sadržaja u Titovo vreme bilo ograničeno. Mislim, eto, vi ste 70. Glavne stvari jesu došli bile ograničene. na televiziju. Bilo je ograničeno država, neupitno. Bilo je neupitno bratstvo jedinstvo, nesvrstavanje, samoupravljanje. Socijalizam, Tito, partija, armija i tajne službe. Šta ima još od je ostalo? Mislim, pošteno govoreći, tako je. A sad što smo mi se u to inkorporirali, pa bilo nekih situacija kad sa malom nijansom ti postaviš neko pitanje, pa to izgleda drugčije. Pisanje između redova. Je, pa smo svi navikli, onda taj je hrabar, taj je dobar, taj je ovo, ono. Ali bilo je ograničeno. Ma kako da ne. Evo, iako u stvari dovodite u pitanje tu kukanjavu na tu sveopštu cenzuru. Definitivno kukanjavu prezire. Da. Vidi se da ste ovako pozitivne strane navodite. Međutim, ono što se događa u sadašnje vreme nije samo oblik političke cenzure, nego i te komercijalne ekonomske cenzure, to jest vlasnik odlučuje kako će da bude, jel tako? I sada, to jest onaj ko ima novac, on odlučuje. Jel postoji to? Odlučuje i novinar. Ako je vlasnik neko za koga se pretpostavlja ili on zna nemoralan, na rubu kriminala, potencijalno sutra u zatvoru, onda ne idete u tu kompaniju. Mislim, oprostite, ovdje ima sada bar 50 puta više medija nego prije rata. Što je čudo. Ima i 3 puta više novinara.
Tako da ta priča o novinarstvu u krizi, ne, u krizi je metalna industrija kojih ima 3 put manje, a novinar ima 3 put više. Pa zašto bi ja mislio da nešto u krizi čega ima 3 put više? Pa eto, zbog hiperprodukcije i pada kvaliteta. Ima izbora, sad nema novca. Ali znate, hajde, u socijalizmu je bila jedna blagodat, ali ta blagodat je bila zbog toga što smo mi bili društveno-politički radnici. Pa ja kao dopisnik, ja sam imao propisanu državnu plaću koja je na nivou prvog savjetnika ambasade. Pa zašto bi oni to pisali ako mi nismo bili društveno-politički radnici? Zašto bi on određivao tako je plaću u nivou prvog savjetnika? Dopisnik Tanjuga u nivou prvog savjetnika. Dakle, država se i takako miješala, ali je osiguravala, nakon jedne karijere, osiguravala je da novinar može hraniti ženu ili novinarka muža i 2 djece. To se osiguravalo. Danas, zašto novinar kada hrani muža? 2% novinara uspjeva hraniti muža i 2 djece. Ma, teško i ukoliko sebe. Se ne bavi ovome što ste dali naslutiti, pobočnim stvarima koje uvijek nisu baš moralni u novinarstvu. Dakle, novinar si, ali malo i marketinga, ali malo i vođenja priredbi, ali malo i predavanja, ali malo i knjiga. Pa nekako je to povezano, ali bez 4-5 poslova ne živiš dobro. Tako je. Tačno. Hajmo malo na televiziju. Vi ste zaista majstor televizijskog zanata. Televizija, eto, teoretičari kažu da je to najznačajniji stvaralački medij 20. veka, ako ne i čitavog vremena civilizacije, koja je zaista neverovatna ima mogućnosti. Vi ste na početku vaše karijere imali sve što je trebalo da imate, znači i obrazovanje i to znanje jezika, onako jednostavno dobar start. Međutim, navodite negde da ste 3 godine radili u televiziji Beograd dok niste bili u prilici da radite novinarski posao ili da stanete ispred, da se uhvatite mikrofona. Da, prvi godinu sam ja bio u nekoj agenciji, odnosno u jednom segmentu televizije, istraživanju gledatelja, u istraživanju odjeka televizije, a onda su mi ponudili to novinarsko i ništa. Ja sam sjedio u vanjsko-političkoj redakciji, Cijepo Tanjug, pa onda cijepaš, pa onda imaš pravo podvući, pa dođeš prijeko. A to je cepanje sa tikera. Sa tikera, tako je. I onda gledaš, onda razvrstavaš, onda već i podvlačiš, onda već i pišeš šta to podvlačiš i onda na kraju, posle 2 godine, Pipo, čitaš i to ne čitaš dnevnik, nego TV novosti, one u 6 koje traju 15 minuta i gdje se ne vidiš, nego u ofu. Pa se onda pojaviš, tako ja s nekim prvim komentarom o odnosu SAD-a i Latinske Amerike. Ja sam znao španjolski, pa sad eto ja sam tu specijalist za Latinsku Ameriku. I od danas kad se sjetim tog komentara, koja katastrofa, mislim, koja je pogrešna potpuno teza, ali ali je dobro zvučalo, verovatno. Zvučalo. Eto, ovo vas pitam čisto kao jedan vaspitni moment, s obzirom na sadašnje neko vreme gde sve mora da bude instant, odmah i sada, gde se o muzici uči iz muzičkih reality programa, sve nekako mora da bude odmah. Pa je, eto, zanimljivo za neko ko se na tako uspešan način bavi ovim poslom, da to postepeno ulaženje ima sigurno ima svoje, je li tako? Ali pazite, sam sad da se razumemo. Da to ipak proširimo. Bilo je razloga, jer ekran je bio skup. Bila je jedna televizija, odnosno prvo su bile Beograd i Zagreb, posle Ljubljana koju nismo gledali na slovenskom. Dakle, za cijelu Jugoslaviju je bila Beograd i Zagreb. 2 televizije sa jedno 5 faca koje su sjedile u studiju, Miodrag Zdravković, Surutka, Mića Orlović, evo ja ih znam i od danas, i tamo je bio Zvonko Letica, ne znam. I, dakle, 6-7 ljudi. Vi danas na 300 kanala, na svakoj televiziji ima bar 15 ljudi koji sjede ko vi i ja i nešto pričaju. 300 kanala puta 15. To je 4.500 ljudi. Pa koga ćete vi zapamtiti? Dakle, vi ili incidentno se morate pojaviti. Ta ideja da vi trajete, da cijepate neke vijesti, da donosite, da bi poslije toga došli na ekran koji je devalvirao. Nema se ima vremena, 4.500 ljudi u razliku od onih 10. Znači, oni su bili slavni. Dušanka Kalan je bila slavna. Gordana Bonetti je imala maltene svoju akademiju, ona je bila spiker.
I tu se nije pravila razlika. Recimo, neko je bio samo spiker, odlično čitao, dobro izgledao i to. Nije imao neka veća znanja. I bila je ona, kako se zove, Bože, ova Helga Vlahović, koja je znala 4 jezika, koja je bečki koncert. Ali ona je također bila spiker. I tu razlika, percepcija kod gledateljstva nije postojala, nikakve razlike. Vi ste se, čini mi se, vrlo brzo odvojili po tom nekom, da kažem, ono što sad kažu X faktora, znači neka vrsta empatije prema gledalištu, prema ljudima sa kojima razgovarate i čini mi se da je to nužno u stvari za taj televizijski zanat, da to je ono, voli me kamera, nije voli ga kamera, nego u stvari voli ga ceo taj postupak i on njega. Znate, dokle sam ja razmišljao. Ja sam imao dugu kosu, bio godinu dana učiti engleski u Londonu, radio, vozio neke kamione, nosio neki namještaj i došao i zaposlio se i doživio taj ekran sa dugom kosom. Moj glavni urednik tada, Nebojša Popović, kaže, hajde, je bio čelav, jedan genijalan čovjek, tvorac, zapravo, košarke u Jugoslaviji. I on kaže, ošišaj se. Pa ja malo, nedovoljno, još. I ipak je to išlo preko ušiju i to je bilo. Ja sam se mislio, bio sam zgodan, dečko, moram reći, jedno 35 kila manje i u to vrijeme... Važili ste, da. Sad ja se nešto mislim, pazi. Sreća životna mi je dala da sam živio u Francuskoj kao klinac, da sam živio u Južnoj Americi, da sam sam otišao tu Englesku, dakle znam 3 jezika. A kao Dubrovčanin, po roditeljima, znam i taj dijalekt, pa znam italijanski. Sad ja znam 4 jezika. Vidio sam nešto svijeta. Dobro izgledam. Bože, ako sam ja još skockam, svi će me mrziti. Ne možeš imati perfekciju na Balkanu, a inače. I onda sam ja uvijek, i kad god me gledate, nikad nisam bio na popisu najgore odjevenih, ali sam uvijek bio kriv, uvijek sam bio negdje. Znači, to vam je bila taktika da vas ne mrze. Je. Dakle, ja sam imao jedan osjećaj da moram biti ravnopravan s publikom. I eto, po toj cijeloj, mislim, kogod me vidi u nekom restoranu, ljudi priđu, mogu misliti šta bi nekim drugima kad bi im prišli, šta ćete čovječe, odlazite. Ja stvarno bio neki narodni čovjek u tom smislu i tako sam htio biti. Jednostavno nisam se htio izdvajati od ljudi, moji prijatelji su uvijek bili prijatelji, niko iz te elite, ja se s detinskom djecom nikad nisam družio. Da, vi jeste diplomatsko dete. Tako je. I u tom smislu je bilo tog osjećaja, dobro, to je trajalo dok nije došao rat, a onda kad je došao rat, sve se mijenja. Onda to više ništa nije bilo važno. Sve u svemu vi ste prolazili ovako, eto, i te Scile i Haribde i menjali žanrove i radili različite žanrove. Međutim, žanr TV vesti ste zaista nekako onako doktorirali i dalje ga radite i nikako ne ostavljate. I ja ovako kad sam pokušala se prisjetim nekog svoje, da kažem, uslovno rečeno ranije mladosti, ja se više sećam tog dopisničkog perioda iz Njujorka. Prvo sad kad pomislimo dopisnik televizije Beograd iz Njujorka, malo teže. Uopšte to je tako bilo fino, bogato, lepo je bilo. I sećam se da je to bilo uvek veoma zanimljivo. Neko bi sad rekao pa iz Njujorka je sve zanimljivo, pa nije, naravno, niste tu pokazali. Međutim, što se vesti tiče, tu bih malo da vas ispitam ovako, da iskoristimo vaše prisustvo, malo da i nešto naučimo i da, eto, mada su naši gledaoci veoma pametni i vispreni, ali da taj žanr malo ispitamo. Vi ste jednom rekli da je to jedna egzaktna stvar, da tu nema umetnosti, da su vesti užasno tačne i to jeste jedna, da kažem, jedna forma koja je rađena po jednom striktnom obrascu, koja je u stvari, nima čak i definicija teoretičara, kažu to je jedna faktografska, u stvari jedna forma koja pomaže ljudima da shvate šta se događa, da se povežu sa svetom, je li tako? Sada mene zanima, vi ste ipak u toj emisiji vesti, baš u tom žanru, ipak uspeli
da nešto promenite. Možda ne u matrici, ali u načinu svakako. Dobro, ja ne mogu kriti. Vidio sam da ukoliko, znate vlast imate koliko otmete. Pa kad sam radio dnevnik, onda bi ja ubacio poneku vlastitu, neki tip komentara, koji bi mogao biti na pola duhovit, nisi mogao u socijalizmu baš biti duhovit, pa nisi mogao reći ni ja, nego si uvijek bilo mi smo bili, tako ne. Ali nekako drugčije i način slaganja dnevnika i način. Ja sam radio taj subotnji jedno vrijeme, koji je imao 45 minuta. Forma od 45 minuta u dnevniku nije ista kao forma od 25 minuta. Forma od 25 minuta je egzaktno piramidalna naopako, dakle najvažnije, pa dolje, pa nekako složeno po segmentima. Ako je u tom segmentu donjem u sportu nešto da smo osvojili zlatnu medalju, to ide gore i to je bilo dosta logično. Sada 45 minuta ja sam ubacio neke forme, neke rubrike, to je bila subota kad nema vijesti u principu. Malo reportaža, malo... Sad, znate šta je onda problem? Onda se dogodi nešto što ne predvidite. Ta subota je postala turbogledana i bila je i u Jugoslaviji turbogledana. Ona je bila, sve republike su imale svoj dnevnik na prvom programu poslije Ustava 74. i on je bio gledan 90%. A programi drugih su bili naizmjenično na drugom programu i bili su gledani 2 do 10%. A ja T45 je bio atipičan i onda Zagreb koji je uzimao na drugom programu Beograd, subotom, je počeo više gledati Beograd nego što je gledao Zagreb. Oni su imali 15 minuta dodatka u univerzijadi. Normalan dnevnik u univerzijadi. I onda su oni rekli, čuj, da nije koncepcija u redu, mislim, dajmo nekako drugčije ili ćemo mi rotirati subotom jedan dan makedonski, jedne subote makedonski, jedan dan subote crnogorski. Međutim, ono što se dogodilo u Srbiji, ljudi su shvatili da je subota najgledanija i da ima prostor. Vjerujte, statistički kad pogledate i faktografski, sve što se u Srbiji dogodilo od 87. dogodilo se subotom i niko ne sme da vas bije, bilo subotom, sve je bilo subotom. Pa oni su to vama namestili. Onda sam se ja malo povukao iz tog dnevnika i tako je to promijenjeno. Pa dobro, vesti su se sigurno naravno promenile u odnosu, eto to je već bilo pre 30 godina, u odnosu na sada. Evo ja u 20. minutu da kažem čime se vi bavite trenutno, da ste urednik programa, direktor programa i vesti Al Jazeere regionalne Balkans. Znači i aktuelno radite. Promenila se kao prvo sigurno 2 stvari, a to je tehnologija, sada smo digitalni. I šta je ono drugo što se promenilo, da vidimo šta... Nešto sam još htjela kažem. Nije bitno. Napravite vi usporedbu. Prvo, način rada sada je pesma u odnosu na ono, ako mogu da dam uvod. Definitivno, da. Sad su ljudi skuplji, a tehnika je jeftinija. A sad je i zahtjevnije. Sad on od vijesti stvarno očekuje da ta neka kockica od 5 segmenata, 6 recimo u nekim vijestima, 2,5 minute, nekom prilogu koji je vijest, onda ima najavu da sad zna gdje će staviti u sredinu na kraj, ali da to bude snimljeno perfektno. Da, osim ako nije neki ludi kadar, ubojstvo sadata ili tako dalje, kad padaš pa slikaš, onda daj. Ali ovo drugo treba biti savršeno, kut snimanja, pogled, ono i samo ekstremne situacije puštaju da se kamera razlijeva i to da. Ali u ovom drugome to je skockano, to je smišljeno, to je dobar ton, to je bez zamuckivanja, to gledam današnji reporteri, pa ko je bio ondašnji reporter da nije čito, izvještavao, da nije nešto muco, štuco i to javljanje uživo. Ja recimo na Al Jazeera jedno 15 ljudi koji ovako sad ide jedan u izbjegličku krizu, da zna arapski, naravno zna bosanski, srpski, nije važno, i on izvješta, pa onda izvijesti za arapsku televiziju, pa se javi na Twitteru, pa napiše za naš web, pa tako 4 puta se javi za televiziju, pa tako on u danu napravi normu koja je nekad bila 10-dnevna. Razumete, misli, on ima veću plaću nego što je nekad bila, ali on napravi 10 puta više. Da, evo, radi multimedijalno, sada je to zaista sve povezano. Moja kolegica Mirjana Hrga ili Rondić ili ove
Marko Radoja. Oni rade vijesti od 2 do pola 3, pa 3 do pola 4, pa 4 do 5, pa 6 do 7. Znači on uradi 3 sata vijesti. To je 6 dnevnika u dužini. I tako radi 4 dana, pa onda ima neku pauzu. Dakle, on napravi 24 dnevnika u 4 dana. Pa to je dvomjesečna norma nekoga na javnom servisu. Razumijete, mislim, ne radi ništa drugo. Dakle, ta stvar se ubrzala, ta stvar da je multidisciplinarno, da možeš raditi, da možeš sam snima, pa on u kompjuteru uzme, izmontira svoju reportažu, ono ranije si čekao montažera po 4 sata, te primi, pa film, pa cvajband. Ne, danas je pjesma, ali je već eksploatacija. E sad, šta je tajna? Tajna je da novinar koji zna novinarstvo televizijsko, koji zna snimiti, koji zna smontirati i koji je još dovoljno vispred, to ne treba puno više znanja, da na onom SNG-u to ukuca i nađe satelit i to, pa čak može voziti SNG. One man show. A štedi 5 ljudi. A nekad su bila reportažna kola sa 60 ljudi. Pa mislim, pa nisi ih pomislio. Sad je to jeftino. Ali oni koji misle, recimo ta moja mastodontska, dinosaurska generacija koja misli da je to sad ću ja pričat pa ćete vi mene slušat, to je pase. To je gotovo. Ja sam zadnji leš tog sustava i toga više neće biti. Možda neki Larry King ostane, možda neko, eto tako. Ali ovo je drugo. Ovo je potpuno drugo vrijeme i šta ću ja protiv tog vremena? Vidim da uopšte niste protiv, nego da ste za, pošto radite itekako. A onoga što mi je bilo u glavi kao isto promena u odnosu na prošlo vreme, je u stvari tabloidizacija. To je nešto što vesti, kako se vesti drže. Ja mislim da se ipak te centralne emisije vesti onako drže još. Više je to se pretvorilo, imamo one međužanrove, one infotainmente, je li tako? Edutainment, tajni loš, edukacija i tainment. Dobro, to malo ja radim ovako ponekad. Kako radite? Pa u tom smislu da bude obrazovno, dakle da nešto naučiš, a da ima malo zeke. Da. I to je okej. Mislim da je to taj jedan trend koji je sada bolji od infotainmenta. Sigurno. Ako mislite na onakve detalje kao iz Alhemije Balkana, kada stajete ispred mamuta kikinskog i kažete da ste konačno pronašli nekog starijeg od sebe. Tako. Evo, da pominjem Alhemiju, povlaka Alhemiju Balkana, to je jedan ovako monumentalni serijal, rekla bih. Ja ne znam koliko ima tačno epizoda, ali vi ste obišli te ex-jure zemlje. 55 Srbije, Hrvatske, Crne Gore i BiH i sad će biti 9 Makedonija u oktobru. Znači vi dalje to... Makedoniju sam odradio, eto. Pa lepo je. Ono što sam imala prilike da pogledam, ne sve, čini mi se da je vaš zaključak, između ostalog, da nekako da smo svi dosta nezadovoljni i da ne vidimo ono dobro što nam se događa. Jer u vašim tim zapažanjima i vašim sažimanjima se uvek nekako, može to je stvar vašeg karaktera, ali pozitivno, odlična promena. Kad razgovarate sa Crnogorcem, pa on kaže, vi kažete, hej, ali znate šta je bilo Podgorica pre 30? Vi vidite to pozitivnu promenu. A mi kukamo i ne volimo sebe. Ja ću ovako reći. Sad dolaze ovi izbjeglice. S jedne Sirije koja je za naš Balkan, mislim, zemlja civilizacije, kulture, mislim, Isusa, čega god hoćete. I vidite kako je to jad i bijedan. Mi smo nezadovoljni sa svime. Ne da nismo najgori, kao što se prikazuje. Treba imati usporedbe i vidjeti šta je. Dakle, imaš besplatno zdravstvo. Majko mu treba čekati u redu, treba dati nekih 100 eura, treba... U Engleskoj ne smiješ da se razboliš. Mislim, imaš besplatno obrazovanje i studiraš 7,5 godina besplatni fakultet u prosjeku. Pa koji je to odnos? I kukaš. Ja neću dobiti posao. Daj prvo završi za 3,5 godine koliko ti je propisan. Nisu njegove kvaliteti prepoznati. I zato kažem,
ta kuknjava je u stvari bježanje od odgovornosti. Tako je. Ja imam recimo Sarajevo koje je siromašnije od Beograda. U Sarajevu ne postoji ni jedan beskućnik. U Parizu ima 20.000 beskućnika. Miljacka je prljava, ali pored nje ne spava ni jedan beskućnik. Sena je čista, možete pecati, ali pored nje spava 10.000 beskućnika. Znate, neke stvari koje mi zanemarujemo, čujte, u Oslu sjesti popiti kavu je 7 eura za jednoga. Parkirati je, pa vjerovatno da ostaneš 5 sati 30 eura. Kutija cigareta je 11 eura. Dakle, sve ono što svaki naš nezaposlen ima dnevno, to košta 2000 eura mjesečno. I, dakle, neke stvari, pogledajte koliko puta mi izađemo, koliko god da smo siromašni. Neverovatan broj puta, da. I još jedno pitanje, dakle, to je ono što kažem šta je odgovornost ljudi. Odgovornost države, to je loše. To je katastrofa i ljudi si imaju pravo buniti, ja se potpuno slažem. Ali dok bi prvo sagledali sebe i reći šta smo mi učinili. I, znate, ima ljudi koji su siromašni bez svoje krivnje. To su invalidi, to su ljudi koji jednostavno ne mogu dobaciti objektivno, ali se trude. Tih ljudi je 4-5%. Probajte novinarski istražiti ko je siromašan, a nije kriv za svoje siromaštvo. Ko nije popio, ko ne ide u kladionicu, ko nije svoj stan od 80 kvadrata dao svom ljenom sinu da u njemu stanuje, a on izašao u dom pa nema za dom. Dakle, nađete 5%. Za 5% država ima para i ti ljudi dobro da žive. I država bi dala. Ali kad se u to ukrca 30% koji pružaju ruku, a ima milijun razloga, onda je to neodrživo. I u tom smislu, znate, ovi neki koji se pojavljuju sa naznakama da je to tako, recimo vaš premijer to često kaže, dakle Vučić, pa čuju u mjeri u kojoj on to govori, a to je istina, raste neprijateljsko raspoloženje, mislim. Ti meni ćeš da mi kažeš da ja ne radim. Malo kažeš što bi ostalo da zadreš. Pa da, i ti tamo uzbira. To je taj problem stanovništva. Dakle, slabi smo u introspekciji. A država se odvojila, država živi sama za sebe po ovom Balkanu. Mi svi postojimo radi njih. To je ono, prvo sebe namire. Evo, dođete ovdje, pa ja sam tu 2-3 sata sada, znaš, pa pričaš sa taksistom, pa pričaš sa ovim, uvijek vidiš isti problem. Sve što je problem država mora prema sebi. On ne miče sa šaltera, on ne ide nigdje, ti njemu dolaziš na noge, on ti šalje po 100 papira. Dakle, svi mi postojimo zbog njih. Jel? Ali da smo i mi svi odgovorni, koji nismo... Jeste. Odgovorni smo, a nećemo da priznamo. Nešto još mi je zanimljivo oko vašeg uređivanja vesti, a evo, vi opet ste u regionalnoj televiziji, znači, usko vam je, mislim, radili ste i penzionisali se u HTV-u, to vam je bilo dobro sa tom penzijom. Dobar štos, mislim ne štos, ali ste prešli dalje u Al Jazeeru. Jutel ste radili, po tome ste isto, to je vaš projekat onako isto po kojem vas pamtimo. Ali ajde sad aktuelno. Na jednom mestu negde ste već to pominjali i mislim da je to isto korisno za gledalce. Iako smo mi kritični i sve znamo, uglavnom verujemo. Mislim, ne možemo nekako tu ili mislimo da je sve propaganda ili da ništa nije propaganda. Da malo te crvena svetla ovako što se tiče načina vođenja, uređivanja, prezentovanja vesti, kako naći... Teško je ovako regionalno, znate, pazite, nama je vlasnik stranac, on je imao jednu ideju koja nije profitabilna, koja je ovo, gotovo da je to više bio eksperiment. Oni imaju Al Jazeera arapsku koja je velika, oni imaju englesku koja je velika, oni imaju američku koja je najveća, najskuplja. I sad je bila ta balkanska kao jedna ideja. Oni zaista preko nas testiraju novu tehnologiju. Mi recimo dobijemo novu digitalnu tehnologiju, onda poslije 2 mjeseca shvatimo da treba jedna 15 klikova više nego što smo do sada radili,
ali ovo preciznije i točnije. Sad, umjesto da stave na cijeli sustav, od, ne znam, 2000 ljudi, ima 5000 ljudi u sustavu engleske, američke i to, pa ako se kod nas nije pokazalo dobro šta će trošiti, možda je bolje i stari dok ne dođe neki drugi novi. I tako da ima taj element. Tako smo mi u stvari vrlo veliki favoriti. Mi trošimo 1% njihovog budžeta, a sasvim dobro funkcionira. Ali ovo, posle ovakvog rata, naći mjeru. Mjeru, pa reću vam, to su one osjetljive stvari, to su klasične godišnjice, koje su nekome tuga, a nekome sreća. I od toga ne možemo pobjeći. Pa to je bilo i u Jugoslaviji. Mislim da se pošteno razumijemo. Znaš, mislim, sigurno Srbima nije bilo drago što je Dnevnik TV Beograd ograničio 20 godina. Smo mi u Dnevniku čitali 50 sekundi kako konzul u Solunu polaže vijenac na plavu grobnicu. Rečenice Tanjuga su bile iste, samo se ime konzula se mijenjalo, a sve je drugo bilo isto i trajalo je točno 50 sekundi, bez tona, bez ičega, jedan ofipe. Pa sigurno Srbi nisu bili sretni što takva jedna komemoracija početka proboja Solunskog fronta i plave grobnice je trajala 50 sekundi u 18. minuti. Niti su Hrvati bili srećni zbog nečeg drugog, niti su ovi bili. Tako da, toga je bilo. Ali naravno, bila jedna vlast, bila jedna stvar i mi smo bili jednostavno tako kuši. Negdje u politici Srbi se iskale pa naprave 1.000.000 feljtona, a negdje Hrvati tamo u Glasu koncila naprave svoje i to je bilo nekog ventila, ali televizija ne. Sad danas te godišnjice, obljetnice, to je problem. To je problem. Ja bi najreće volio da ih nema. Da nema ni jedne, onda bi to bilo puno zdravije, ali sad kako ćeš, jel? Klonite se. Da ne kažem, pa umjetnici žive od godišnjica, znaš, ono. Masa ljudi živi od godišnjica. Teško je. Da, to je baš onako teška priča, ali vi se trudite da vrednost, znači da ne upotrebljavate u stvari vrednostne sudove, koliko sam shvatila, i to nije loša stvar. Znači, čim se pojave epiteti, nešto nije u redu u vestima. Vrlo je teško, recimo sport, on je uvijek bio osjetljiv. Dakle, igraju Hajduk Zvezda na Marakani i pobjedi Hajduk 1-0, politika. Slaba predstava na Marakani. Slobodna Dalmacija. Trijumf biljih usred Beograda. I to je bilo to. Međutim, danas, ja recimo mojim sportskim kolegama kažem, nema niko da je zasluženo pobjedio. Jer ako kaže zaslužena pobjeda Partizana, ne kaže zaslužena Dinama, ljudi su osjetljivi, ne mali ljudi, nego vrlo obrazovani ljudi su osjetljivi, pamteti svaku. Kako si dočekao Wimbledonsku pobjedu Novaka Đokovića, a kako Marina Čilića? Kako si trećeg na svijetu Tuku dočekao, Amela Tuku, a nisi Blanku Vlašić koja je srebrna, dakle viša medalja. Ali onda mi gledamo šta je vijest. U Sarajevu se okupilo povodom Tuke 50.000 ljudi. Za 16-godišnje košarkaše se okupilo, pa ne za Tuku, za košarkaše se okupilo 50.000 ljudi. Selekcija košarkaša BiH je multietnička. Dakle, trener je Hrvat, unutra su, ne znam, Nemanja, Vuk, Amel, Ismet. To je više od vijesti. Tako da mi registriramo što se dogodilo, ali mislimo da je značajno. Ako Đoković 10 puta pobjedi Wimbledon, onda je to ipak manja vijest nego neko ko je prvi put dobio Wimbledon. Ili tako, mi znamo u vijesti. Samo je važno da ne pipamo u osjetljivosti naroda. Aha, njemu si za ovo isto dao. Važno je da u kontinuitetu, ako taj program gleda neko mjesec dana, uzme jedne vijesti pa gleda, da kaže, pa ovi stvarno nemaju namjeru. Kod njih nema namjere. A to što jedan put, dakle mi ne komentiramo, kao novinar ne smijemo zinuti, nema tu vrednostnog suda, ali uzmemo gosta. Sad ako je gost percipiran kao navijač ili skloniji jednoj strani, mi uzmemo drugog gosta. To ne znači da ćemo ga uzeti istog dana ili u istim vijestima da se njih dvojica svačaju. Ovo će reći, pa ću poslije u 8 sati biti drugi,
Pa će oni reći, a zašto 8 kad je gledanija u 4? O, dobro, pa će preksutra vidjeti da ovi iz ovog usmjerenja su ta. I ona kao gleda u kontinentu, on kaže, pa stvarno, ovi pase. Sad, baš to apotekarski izmjeriti, nemamo tražiti, svijet nije apotekarski, mislim. Pa da, i malo i nije valjda suština tog. Naravno, pitanje mere je uvek dobro, ali nije u tome suština. Evo, pomenuli smo Jutel. To je zaista bilo onako istorijsko vreme, baš ste učestvovali neposredno u događajima praktično. Priča se o tom čuvenom uključenju. Tad ste vi valjda i završili sa Jutelom, čini mi se, neposredno, neko vreme posle tog uključenja Karadžića i Izetbegovića i izazivanje jedne stvarno onako situacije sa tim javljanjem kada ste vidjeli da je to teško. Ali je zaista to bilo, evo i sećamo se tada neki 20-godišnjaci, to je isto bilo vrlo onako sveže i profesionalno, ali zaista loš tajming. Ne loš, nego pošto jest. Znate šta je bila alternativa? Mislim, šta je čovjek mogao izabrati? Ja sam radio na televiziji Beograd. Nije meni ova Miloševićeva s kojim sam studirao, nisu oni mene niti proganjali, niti izganjali. Jednom sam se rekla, ako ćeš putuj po svijetu, ti si dobar novinar. Ovo je neko vrijeme kada se traži neko ko će odrađivati stvar. Nisi, pa izaberu, naravno, ja sam otišao, jer to mi je bilo za to. Otići u Hrvatsku, u to vrijeme mi je bilo prejak naboj. Ja to priznajem, nisam ja to dobro procijenio. Na kraju nisam živio u Hrvatskoj, živio sam u Srbiji i imao sam jedan osjećaj drugi iz Beograda. Vi kad gledate Jugoslaviju, drugčije mislite neko kao iz Zagreba i mislim kao iz Splita i tako dalje. I kad biste pogledali svi ljudi kako se izjašnjavaju, uglavnom svi ljudi pričaju svoje iskustvo. Ono što se njemu dogodilo, to je univerzalno za cijelu Jugoslaviju. Pa nije, mislim, nije, ja se toga trudim, ali onda sam vrlo često i nesvačen, i oportunist, i ovo i ono, nego baš pokušavam sagledati svu logiku. Da li se to uspjeva, ne znam. Ali, tako da je Jutel, znate, to su bili dobri novinari. I rezultat toga, što su bili dobri novinari, je kad je Jutel nestao. Nijedan od tih ljudi nije otišao u neku ekstremnu nacionalističku stranku, u vezu se to, baš nijedan. Ali je zanimljivo da su svi posle toga bili uspješni. Nedim Lončarević je dobio nagradu Senata Francuske za svoje dokumentarne filmove. Dakle, čovjek Bosanac na francuskom pravi film i tako. Ovaj moj Velibor Čović je bio glavni urednik Crne Gore, navio je za nezavisnost, bio je dobar, uzeli su ga kao glavnog urednika, kad je nezavisnost ostvarena na referendumu, on je rekao Milu Đukanoviću, hvala, ja sam svoje, što sam Crnogorac, ispunio, a s tobom se ne slažem, ja odoh. I uopće ne živi dobro. Ali je, kičma do neba. Milan Trivić je direktor radija Bosne i Hercegovine, Zeka Smajić je veza Brisel, Sarajevo, ekspert za Evropsku uniju, Goca Suša je ovdje napravila karijeru na svom vinu, na ovome, na svom političkom magazinu koje je uzimalo. Vi ste u zgradi, ovdje u zgradi Borbe su bili neke prostorije, ako se ne varam, ne? Da, to je bila perspektiva da eventualno to, međutim, kako je to propalo, onda je neka ekipa to kupila, to se atomiziralo, oni su to kupili, napravili neki U-info i tako, ali nismo imali više veze s njima, niti je. Da. Dobro, eto, sada da izaberem još od ovih stvari koje sam htjela da vas pitam. Da, vi ste pomenuli da ste studirali sa Miloševićem. To jeste stvarno jedan ovako podatak zanimljiv, vaši ispisnici sa pravog fakulteta. Koštunica, Milošević, Milutinović i Drašković. Tako. I ja verujem da je to jedan poseban doživljaj kada u stvari iz te perspektive gledate ljude. Kao što svi znamo, mislim, te sa kojima studirali, išli u školu,
neki su, nije sad bitno šta se desilo, ali ne možete da ih gledate kao što ih gledaju drugi ljudi. Po definitivno. Pa pazite, ja ne mogu, ali Izetbegovića, koji je od mene stariji, s kom ja nisam saznao ranije, ali je bio rat. I bilo je prije rata. I ja sam često s njim pričao. Taj osjećaj da ti s nekim pričaš i da možeš provjeriti to što si pričao, dakle, empirijski, čisto očima, naravno stvara jedan potpuno drugi osjećaj nego da sam sad striktno, novinarski, analitično gledao i tako dalje i potpuno imao drugi zaključak. To je moje pravo. Ljudi imaju pravo na pisanje povijesti. Samo što ovi koji pišu povijest pogrešno pišu, mislim, definitivno, jer Sarajevo, koji sam ja gledao, koji sam bio direktor Jutela, pa informativnog tog centra ovoga, bio 101. dana u ratu, poslije se vratio 94. Pa što bi ja vjerovao nekome koji iz Minhena piše kakav je bio rat i objašnjava mi da je bilo ovako i onako. Pa sebi više vjerujem i onim ljudima za koje znam da su gledali. Jer i ne mogu od toga odustati. Tako da i ovi ljudi, jednu sam stvar pogriješio i to se ispričavam i rekao sam Dani Drašković kad smo se vidjeli na nekom prijemu pre par mjeseci. On kaže, a što ti o Vuku pišeš da je imao šestice, a kaže ovima da su bili desetkaši. Moj Vuk je bio desetkaš. Ja stvarno nisam bio na ispitima kad je polagao Vuk, ali sam nekako imao, zato što je on bio onako volatilno, razmarušen, zanimljiv. On je bio u stvari najzanimljiviji od njih svih. Šloba je bio krut, temeljan, ali krut. U Zavoju sam rekao, on je bio jedini Srbin među njima, i legalist, i dobar, i student, dobar gimnazijalac, ali tako, povučen, malo autističan. Ne bih rekao socijalno neinteligentan, ali jednostavno bez prožimanja s ljudima i u gimnaziji. I u gimnaziji ništa, uvijek sivi džemper, kasnije uvijek sivo odijelo, osmijeh do ovdje. Što bi rekli Amerikanci, detached, malo je izolovan od... To, ali on je bio zaista Srbin, on je ulazio u partiju, on je bio organizacijama. Ovo su bili Jugosloveni, i Milutinović, i Milošević, a Drašković... A i danas je teško reći kakav je. Samo je zanimljiv, zanimljiv čovjek. Osebujen. Kako ne? Pa dobro, evo, tu smo pri kraju. Zanima me šta, eto, vidim da Makedoniju radite, Alhimiju Balkana. Da li pripremate neki svoj autorski projekat, dokumentarni? Šta je sa Latinskom Amerikom, vašom ljubavlju? To je gotovo, to vas ništa ne zanima više. Ne zanima. Prošla priča. Ne znam šta bi ovdašnja publika će imala zanimljivo gledati Šareno, neka rješenja koja su tako predsjednik Urugvaja. Sam ja živio 2 godine u Urugvaju, pa onaj predsjednik sa $100 plaće, pa... Gledala sam dokumentarac o njemu sjajan, da... Ali to Kusturica ovo što je radio? Ne, to je Pepe Muhika, to je poseban, ne znam čiji je tačno dokumentarac, ali je neko evropski je, baš je bio nagrađen na Podgoričkom festivalu dokumentarnom. Je, pa nema šta za njim. Ali dobro, znači to u regionu ste, ne idete više. Pa možda nešto oko ove radne etike, neke primjere koji su... Malo edukacije, edutainment. Znate, gdje je ta granica? Gdje je ta granica gdje Šveđanin od 18 godina odlazi od kuće? Da li je prirodno? Da li je prirodno da ga tako rano baciš u vatru? Jest država organizirala da se to pristojno završi. Ali mi nismo takva država i mi nam. A je li prirodno da mi držimo... Do 40. Zato što imam najave za Alhimiju Balkana Makedonije. I ovako sam stao na trg u Skopju, evo kažem vam prvi put, je to tek za mjesec će se objavljivati. Kaj je rekao? Skopje je danas u znaku Aleksandra Makedonskog. Konjanik, Aleksandar. Konjanik, preko puta njegov otac Filip. Ova trudna, kip, Olimpija majka, od trudnoće do dojenja, do odrastanja. Aleksandar Makedonski imao 20 godina kada je poveo vojsku do Indije i umro je u 32. Današnja makedonska djeca u 32. sjede kod tate i mame.
Mislim, ali to sam isto mogu reći za Srbiju, za Hrvatsku, Jest. jer te statistike je egzaktno to. A vade zdravstvene knjižice roditelji deci gdje od će oni, 40? pa kako, pa znate vi pošto je podstanan slopane. Život je stvoren, što kaže moj Dragan Vuletić iz Zlatnika, život je stvoren da bude težak. Život je težak, tako je. Međutim, vaš pristup definitivno nije težak životu i verovatno zato i dalje sa ljubavlju i sa uživanjem radite to što radite. Je, tako nekako, ne znam, mislim da ljude ono što postavljam kao tezu ne živcira previše, dakle da ih mnogo više drugi neki živciraju i to. I drugo, dosta sam širok u odabiru tema. Ja ću reći jednu stvar. Kada je SIDA, kad sam bio u New Yorku, onda sam se ja prvi javio uopće u Jugoslaviju da postoji ta bolest, dakle to je 80. godina. Ja sam otišao tu Christopher Street gdje su bile gej populacije, danas bi bilo to nezamislivo jer je to nespojivo, jer to je predrasuda, ali tada su stvarno samo gej populacija imala SIDA. Ja sam otišao razgovarao s par njih, dvoje umrlo od njihovih partnera, i onda sam ja dao ruku jednome, rekao, koliko ja znam, ovo nije prelazno. I rukovao se s njim. Brzo sam poslije otišao i oprao ruke, mislim šta ja znam šta je, ali to je bio neki signal. Dakle, apsolutno sam bio na strani jedne populacije koja je ugrožena. Kad mi sad to postane najvažnije ljudsko pravo, ja sam skeptičan, ja mislim da je pravo ovih homoseksualnih zajednica ljudsko pravo, ja smatram da da. Ali ne prvo, ljudi moji, šta ima prije toga? Pravo na školovanje, pravo na jednakost, pravo na muško-žensku jednakost, pravo na rasnu, vjersku. Da, to je postao kao neki ideološki paket koji mora da se ispuni. To ja prepoznajem i ja se tu pravim lud. Samo kažem, rekao, toga ima i više nego što mu je redoslijed. Jer cijelo novinarstvo danas i sva svrstanost, pristranost i to, pa malo se laže danas. Ne laže se previše, provjerljivo i svaka glupa laž ispadne glupa, nego je odabir teme. Odabir teme i ideologija. Dakle, desnica bira domovina, crkva, obitelj, ne znam, rad, red, disciplina i povijest. Ljevica bira internacionalizam, rock'n'roll, gej parade, ne znam, civilno društvo i naravno sve ove prava manjina i tako da. Dakle, jedni i drugi legitimno biraju. Problem je ako novinar izabere samo jedne teme. A zašto? Pa nismo društveno-politički radnici. Publika televizijska raznovstva, da razumijem u novinama, ti se profiliraš u desnoj novini, imaš pravo pisati u njoj, izabrao si i piši desno. Ili eventualno pripustiš nekoga s lijevog, ili pripusti nekoga. To je koncepcija novine. Ali ti na to pristaješ. Na televiziji publika je svačija. I nemaš pravo usmjeravati televiziju, ukoliko naravno nije privatna, ali javni servis nemaš pravo usmjeravati. Good? Odlično, sve ste znali. Hvala vam puno na gostovanju. Poštovani gledalci, ovo je bio Pravac, Goran Milić. Hvala. Ostajemo na liniji, ne na pravcu.